Kajingmi kajing persya haki kendiat sngi belalek no neki babon ki kenhon beper ya kajing penkela ke sorkar India ya ke skim shispa sngi ne ke job card ke bejutip ba kum ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme sya ke Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Jivika Mission Gramin Act hapok kajingalam ke BJP kelapelong ya ke BJP ha ke jela Meghalaya ne ke Meghalaya Pradesh State ha ke santarik ke lalengkot arjar arpun riu ban Pynshai Halor kajing persya ki babon balang. Habakrench kilat pathai Khubor uba one kit bok pochna uloong bekajing penkela ke BJP ya ketika skim kamdei beki pendo shispa sngi kumbaladon ki bayalam bakla Henry kadai penban kajing kentiu syaka shispa arpasan sngi kebala longshu kajing mentoi ya ki pai ba ki thai nong kendong ki bejiyo jing mentoi na kani ke skim Khuborjylla Meghalaya behejungi ikarman bong news nem unang ai shibun kijing ai but baunlong usnem bahan ta jungi barok te kajing benginek duk mentaski berfisia kalau bangi kwa ban Pynshai kendiat habede bat kanika antmai ka baymi habede bat kiniki ki skim beshi omon changi shitip ka job ka no shis pasngi te pladang shi menekini ke parliament kala depa se ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2005 kaba hakten pharing gamut Guarantee for Jobs and Livelihood Mission Act for Gramin areas, rural areas. Te Henry ngi bakadon kajing persang ban pensung thu ba ya kani ka scheme shis pasngi la pendono. Henry kamlong kumta umdei baka scheme shis pasngi kan dono Henry menta ka scheme shis pasngi umdei sho tang shis pasngi tambot minyo no shis pa arpsanski. In fact kan wara kajing mentoy ya kitu kibri batrai ya ka kibayo ay kanika ya kanika scheme lemba kitu ki job cards tambot menta kilala banyo namta shis pa arpsanski. But the pipet ba menchwa ya kanika scheme lash pentrai betang namta kitu ki kamman benchushna kitu kilenti singkin pasrong nei hakani ka an ka batamai sure tang menchushna srong nei la include iki other factors ru menta kalong pro developmental tambot kila menteri namta ki school kila menteri namta kinu ki community infrastructure ban uplift ya to ka jakan to ti kaladon gajing penkala habe de baka funding pattern ru khanya menshwa hot ka baiting ka betang ka sarkar me nei menta namar ba kajudi rukom hi bakanu scheme ru bakanu katu jela ru kadeban dan gajing baiting kalam te namta ka Meghalaya jungi namar bangi hap special category state tamo ka funding pattern ru kalong 90% ka sarkar me 4% ka sarkar jela namta ki baitiar bat ka baitrai te kani ka Pynshai ba kani ka scheme hi kalong ka ban ai jing mentoi hi ba te kanu ka attempt ban ong ban pinsno tho bakla hi kade ka bam shisha but limba jong phi kilat patai ko bor hi nakalyang ka party ka ngikwa penskong tho ba kani ka scheme ka banwara shibun ki jimentoy ya ki pat nang songsno talagang baka ni ka scheme botang bapat thamai sipan kla kartang nei ka scheme thamai ka banwara ki bala ki bathamai no ka main objective hi ka phang hi ka long ba habangiya chakatalti jong ka develop India la ni Viksit Bharat kani ka scheme shis pa arpsanski no kani ka scheme shis pa arpsanski kan persang ban include lang kita ki aka ki ban yarap yaitu snong lada kani ka scheme ka pentrai kam hatu snong tamot kumungi asnyo ba menchwa phi haba yede ba watershed management lani ka forest management kamlong inclusive le ha po ka scheme shis pa sngi ka ba menchwa Hani kani shis ka scheme ba shis pa arpsanski menta watershed management ru lalong inclusive angta tamot kanu snong lada ka don ka proposal haba yede ba ka watershed management kala pan include kani ka scheme shis pa arpsanski but kanora jimentoy yang itu kipat ba jong ka snong habudi pa agriculture ka bawara hi jimentoy kipat ba ban persya hi tamo kalong ba pi persya kipat ba lada shispa arpsanski ka wara
ya kata employment, guaranteed employment nam taki rural nam taki nong sok snong jengi apa ki nong kendong lada shispa arpsan sngi la garanti ka ora jemen toy lada ki persyai kata tingin dia kan show mo kawai ka baki the people yang funding pattern ka berim le habe dia bukan material cost absen percent ka beting ka state tementali both material and labor it has come down to 10%. In fact, in a guaranteed scheme, even the state's participation also is a must. 10%, in fact, namta special category state kum kajongi 10% is Khuborjylla haman ki scheme. Itu kawan ni ka kencing. Namal mensyaf hindi kamdan ko monitoring mechanism. Mentakan niat be digital monitoring, tamad habedi mensyaf kumangi tip ba mensyaf wat digibri kibamdan show kibala khat kidang don kerteng hapo ka job ka kidang dan kibadro there was lots of loopholes temata kata kani ke mechanism ke bertemai kan check lot kita tamot kanum dan show kanu ka loophole ke bakan don kajing pondon kam bakla ya kani skip Hadu anu la ban monitoring ya kata. digital monitoring I think is the most effective monitoring tamot dual field sistem layar digital tamot kala detect ke system it will become easy tamot tang kibalong eligible hi kinyo but kibalong eligible kinyo hok kini ka kanum dan shu kajing penon kam bakla na kanung ka level Shillong hi ba kadon hi ka atem ban kala hele kipat pa ngasai kipat pa no sok stong ko Meghalaya jini kimdi shu ki benang sadin kidi kibri ki tip la sai ba kanu ka scheme hi kadai kajing bai tingka na ka sarkar kami bar hapo kajing alam jong menteri rang bado Narendra Modi kapau shai mentahi bakari jungi kakil namar baki kam babha bakani sarkar NDA hapo kajing alam jong parti BJP katrai nagamantau pa kumbaga juong hi sab ka vikas tamon ni penurlang kata Hadu anu kaseng BJP kan. Abedi berkata ki unit jungi haman ki constituency in fact ni don ki mandal committees ni emphasize ki bakal di bandon ka jing bodin ya kajing pentri kami ki schemes but kajuya long but ada kadon kanu ka jing pendon kam bakla ni juyo ki jing tep kita bangi persang ba kumno bangin ti banyak ngin wat banyak krang bangin yo ban correct iki ada right time yang parti hi ngin sa ngilada biya keren ki district president suni mentang ngin sa late haman ki district in fact haman ki constituency kam tam ki constituency ba kani ka scheme shispa absence ki kan trekam ngin late ban Pynshai pa ya kanu ka jing penstu bakla lane ka jing bam skong thu abe de ka sing ngin late ban Pynshai lemba ki mandal committee suni Kay pa ka Andrea mo sikap the system was not effective. Kamu kajing escalate kato ki all scams which came in between kadai na kada ba kamdan ka effective monitoring menta everything will be digitalized and habaidi but ban pentre kam ya kata ka shong ka kajing mi jung kam at the local level ke she sin hi baka kam kami kala don ka proposal in fact menta ngau kumanga omne Mamanta even other relevant departments also ki schemes ki badi tong other relevant departments watershed management ne forest management ru kila banwan rung lemba kan scheme spa person singa thai ngin sepet kanang mi ski thai ka nda kala trai kam ba ngin se kham so tho balada ka don kanu ka jingjuna hang ni ante naturally ki pat ba ki don ko hok bakin race kita ki senang one but habaide but kata ka Bylla number phi menta kala di ka scheme ka batmai nan shu ong no kala di ka scheme batmai the everything ka chatmai ta habaidi ba kabarim ta kala skut no kumta ti ka batmai ngim habaidi ba kita ki Bylla no everything will be known to the people with the passage of time nama bun mentas na kendang ki senang impression. Bun mentas na kendang ki senang impression.